Ayo lupa, gitu. Ya. Pendek nak kena gawe. Kamera ni. Saya buka kan. Ada di mana tu? Ada di kecil. Kalau ke truk spot kemudian, truk spot dia tu bayar langsung mistake tu, truk kemudian. Tu. Mut ki dai kibri ki ba suba ba itu orang mami ikan. Mari. Oh, apa ni borok lah. Ni pada terang pula yang sujia di kon mobile bodi hani jan ki siyo. Ang sedap sa satu bin badap dari mentah din takano kapoy sa depan ni. Hanay pan ni smart kala day ang day banong safe side ate. Maka di hamin makran sa ba mo. Pulit pad patuling hani man ga jan mit mah dalam 24 hours di gay sa. Andray ngango yang ni hakmat kang yo ban lut. Pan buti ni pan kmat ni yang sedin penikal cukup no. Na iba ka jing sakute habala dan ka CCTV ubreru idan jing ting syuk mentah. Ayu hidaman ang. Tapi hindi jingbo CCTV no mentah long mentah gibrew mentah tigibrew wala. Bon gi start sa bam ka try kan kodon. Jaga CCTV gratis banot ge bayar andre CCTV ngade pandai andre la onot ge yang main box kila sim de. Andre gibrew gi bala kham streaming kampan itu dari gibri gibawan untuk saya kimtip ya kawas ya tu ke box we ni kumulong te ngila abuk nang CCTV ban yada ya kata kajing te kalau kumuni babu kumuni kam tanjung mul CCTV we ya manta ki jaj mobile yu ba phi la ja la se ja mobile de bro ki brand yang Samsung company ka Oppo company ka Vivo company Realme Redmi Lava nang tabat ka Tecno kanu ga jing julor ha kene se ke jing kuno tolak te mata phi la ai complain na am la ai payas mentag la iwan ng lawan ko tong guys te phi la betu ayu ki shema na ka forensic hadin baki lawan hapo spot ne am kumulong mentah ni forensic jana hapo kidang ya tekam kan ki kai ke bayu dengan patik kai ke bahan dengan patik kam experience ni kam dengan patik si pai hai kai ke bakin le nak yang jong first department te kum no phile hadin ki police kala le ka forensic te pi expect kum no ba yakta ta ka report ba yo la report kan wan ka babahai bi namar ba jale ini di forensic sebaro ti kumulong ba nakalian gini ki mobile bila main nomor ta try la police department ke simkia Simkia presentment try tang po arise ni try adi ban yo ban kem nomor ba mobile nomor di track EMI gitu. Ini nomor mo. Ini gitu kita ban track mobile ada di beri ban kamu itu mobile. Kata police department di Simkia.
Tengah yu iba kat kum terus CCTV ngi ibul adal pa obreu yu. Tem ta suspect ini tu obreu na kidan kiwai. Trai nuri tang tu jen kia trai ka jumpa tengah te kemalong i dukan pi dikla i di jom kemat ni. Di ngatrai kiwan bun trai nuri mari. Yang tu wei dan nang tu suspect tu kena wei laban tilang. Tu ba mi apa CCTV. Trai dekan tu telah ban culit nang tu wei laban wei sera wei laban yo ni gi babun. Marban marwei ke kam de mane marwei. Trai kidon be galai sangut intan. Takum kini kikam wakil adam kidak kisen hakipor mensingi kajing suspek bakiwan kibrio kiwan keli wan iu pidan am kata. Ai me kata ngimla di ban suspek na nomor baik customer ni hapan ini customer ni hapan pediang welcome do ba kumnu ubuan ba wan sparma wan baik ni hapan respect di customer ngimla ban musni customer. Ada kilia untuk kata hentai customer ni pediang baik welcome ba bahag. Hakipor ba phi so ban khang ngot phi dadan aka kajing pej bah jing pej paniat. Nomor hadupan ni tengah te nomor ba ki song di pasar na betul. Tengah duan tang mesti di pej kan stop. Hentai dah skipet begini di pasar di rumah bisnes tak putih gini. Silap itu kata jung phi. Mga di udah sampar ya. Yang Muslim. Baik tu perempuan. Malaysia dengan masuk truk tu. Ya itu ku baik. Baik tu sekarang waktu semua sesuatu. Jadi guys ya. Iu kat phi jitip wano por par. Lagi yang titip ke mana mesti baru por. Mesti bukan di depan. Jadi iba kalau lain. Entah. Kat no kala jelore. Kok ini apa ni? Apa eh? Kan komplain ada ada baru. Lawan nak sebab mana lawan marok ni. Kalau yang sebab mana lawan baik. Esok. Lihat dulu ni saya suruh orang 1 rupiah dah. Ini rupiah lagi. Iya. Rupiah. Lima so ke sebab makin. Tahu truk ulur mari. Ay, rebel kerja